na epizodi i danas je dan kada ćemo uništiti videra. Naš prvi final boss, da imamo sve pušne. Sad moramo naći neko. Ok, moramo naći neko jako dobro mjesto. A to mjesto će biti ovdje, negdje u rudniku. Samo da ne ispliva na površinu. Ok, znaš je ovo tako. Zašto to? Ok, tu ćemo još negdje. Pa možemo ga komunisati. Ok, ljudi, našao sam mjesto gdje ću da ga riješim. Gdje će ovo napeta borba. Ali prije toga moram reći njemu jedno veliko iznenađenje. Ovo će biti najbrutalnije što ste ikad vidjeli. Došlo je to vrijeme kada ga moramo ubiti. Ma ja ću još ovako staviti. Viš. To je baš gusto. Ovo će biti zanimljivo. Health. I nisam popio ovaj za snagu. Ajde, umri. Musi se healati, to nije jako, to nije dobro. Nećeš. Dođi, ne, alo. Umri. A, napada me. Što sam napravio ovdje? Sjad. Zelo. O, ne vidio. Ništa ne vidim, bjež. Ništa ne vidim. Daj mi svjetlo. Bježi. Ne prati. Ja sam sebe ubio. A kud ideš gori kao kupavica? Šta sam napravio? Šta sam ja napravio ovdje?
ma tu si došao. A daj se spusti dole, a kukavico. Nikad. Sad je sam, bježi. Hilaj se. Pođe mi Arbor. Dobro, sad ubijem neću. Pucaj, a ne ubijem ništa. Mam ga ovako ubiti. Ajde. Opa. Sam sebe si ubio. Gotov sam. Ja sam gotov. Bježi. Pa sam zađer vojnik. Okijajte se srca. Ja je bio na kraj. Ovo je bila napita borba. Hvala sam pobjedi. Gledajte šta smo mi napravili, ja i taj idiot. Samo pogledaj šta smo ja i on napravili. Ovo je sve došlo od borbe sa videom. Ali uspio sam. Pobjedio sam ga. Kako? Nekako. Jedva. Ali sam uspio. Daj, mak. A ovo neka bude znak da je tu bila brutalna borba. Gledaj kako ste došli do videa i napišite hashtag viderskeleton. Ne, ovaj je vider, samo napišite vider, bez skeletona. Imamo nešto. Čekaj, šta? Šta to čujem? Šta? Nisam te vidio. Nisam te vidio 8 epizoda. Sada svi like naš Mikija. Mikija! Našli smo ga, ja sam mislio da je on mrtav. Ko mi živi? On je doslovno cijelo vrijeme bio tu. Mali zlačka. Ništa, ajde dođi. Idemo gore. Ajde, idemo gore. Da. Ovo je ljudi moja bila napeta borba i svi ćete u ratu. I da se nije čuo zvuk. Žao mi. Napeta borba, dođi. Sigurno. A ovo još i noć, tako da. Uspio sam, sad ću staviti onaj beacon. Tako izgleda beacon. Ta sjekira je ubila i prošlo. Neku lopatu. Ja, što je znam. Ja, ne. Mislim. Neću. Tako da je ti u mojim rukama.
Tu, ajmo, bježi, bježi, ima spati, ima spati. Pođite sa svojim prijateljima, ajde brže. Bježi, ti. Ajmo, luci. Ovo je sada rizično. Idemo. Bježi, tamo. A pusti me da živim. Pa majko mila, jesi dosadan. Igra. Moj ne spavate, bježi. Bježi, ništa, ne znam biti. Peace. Aj. Ovo je bila jedna najnapetih epizoda. Za šta se jučer bilo napeti, kad sam tražio video, one skeleton glavi ili ovo. Ništa ljudi, sad ću vam napraviti onaj beacon, kako se to zove? Kako se baš to zove? Beacon. Treba mi dijamant. Kako se ne varam? Čekaj, treba mi dijamant koji imam. I treba mi stak. Evo, mislim da stak sve tu. Pa možemo prvo napraviti taj beacon. Ja ne znam kako to se radi. Možda treba obsidian. Mi nemamo tada dašnje. Ok, beacon. Da. Ok, ljudi. Znači, nemam beacon. Jedno, da nemam tamo možda obsidian, ali utopio 11 toma. Zašto sam ga dostavio? Znači, stvarno nije u redu sada. Ljudi moji, sada imamo povijesni trenutak, ovo je YouTube kanala. Bam. Jeste spremni? Ali, nema baš problem. Zato što sam te to mislim da imam. Tako da se ćemo ubrzo napraviti onaj beacon. Ja imam već beacon, onaj full beacon, onaj full. Znate na što mislim. Ne znate. Ovo tako ga ću ubiti, sad ću vidim. Čemu je to dovoljno? Treba mi 6, ja. Ne, 9 mi treba. Nemoj mi to raditi, 9 mi treba, zašto? Da, moram da pišem djeti. Dobro, sjetim se sve mi što će pomagati, tako da bit će to i dovoljno. Više ne je dovoljno. I sad moram napraviti to majmune. Nego moram napraviti jedan 3 bloka još treba na. Sad ćemo se ući, pošto ne želim da mi to bude beacon. Samo ispodala. Beacon će nam biti pa ovako. I povijesni trenutak. I još, da ću misliti. Brzo kopanje i sad sam ja ovdje sad. Samo uzeo brzinu pored brzo kopanje. Tamo je brzo kopanje. Ano. Pa. Ne, hoću ovo. Imam je brzo kopanje i sve. Tako da. Uspio sam. Našao sam sebe. Sad kao nešto malo brzo kopa. Ali to nije sve.
Ljudi, napravio sam plavu stvar. Zašto plavu? Zato što ja volim plavu boju. Tako, i ovo je zadnji cilj našeg videa. Službeno u 13. epizodi Beacon je naš. Pa sam je ovo uzelo. Kako se logika? Cijelo vrijeme. Što bi ovdje bilo epizoda, ako je obavezno ostavite like. Pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!